Abah anu kusim kuring di pika hormat jajaran pengurus Pakuda Belitung. Dina acara anu bari dilaksanakeun ayeuna ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tradisi orang Indonesia, karena di Malaysia, di Arab Saudi halal bihalal tidak kenal mereka. Di Indonesia mah aneh kadang-kadang, apalagi Sunda sebelum puasa ada nama papajar. Terus ayam macam-macam. Pakuda Belitung mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum